uzwe lephunga uceda ukuphume ebhavini uceda ukugeza kodwa ngiyalizwa ngithi man I'll understand nokuthi liphumaphi uzofuna ukwazi ukuthi ikhwapha kukuphi I'll understand but uyalizwa lephunga elibi sengimnyama hey iskin sami bengathi ngicrocodile or inyoka ngimubi mengizibheka esipilini ngingaziboni ukuthi yimi yeah Sanibingelela siyanamukela ohlelweni lethu le Echo Point TV the call lobingelelayo ke niyazi ukuthi uxolana umfana mbatha ke ushada uNdaba Zethu Sontshikazi umthiya ushota uMantindane siqhamsodidla uMadlebo kaNogwatshoza igcololo ningakhohlwa babukele nje ekhaya esibathandayo kahle wena mbukele nje ukuthi ucofoze lapha usubscribe ulike ucomment uyazi ukuthi i-episode siyithatha sibeke kumapha amathuba angizukuba mningi ke ngoba namhlanje ke angihambi ngedwa kanjalo futhi ngigodle isotsha la eceleni kwami esandleni sobunxele ngiphethe umkhulu uTheka kodwa ngiyacabanga ukuthi ngibize kahle kodwa ke okuningi kuzoshiwo yena mina nje ukuthi ngimemukele umkhulu naye futhi asho ukuthi namhlanje kambe yini ke akasiphathele yona okunye ukuthi umkhulu uyaqala ukufika namhlanje sizocela nje ukuthi nimnike indlebe futhi simamukele babukeli be-Echo Point TV abahle ngibathandayo umkhulu siyakumukela ke nampa ababukeli bethu be-Echo Point TV bafisa ukwazi ukuthi namhlanje ubani esihleli naye sanibonani babukeli ohleli lana umkhulu uThehla wakaMalebu uDimakatsu elakathehla eledlozi okay elokuzalwa uDimakatsu okay yes okay uDimakatsu kahle sibambile lezinto khona igama lokuzalwa kube khona eledlozi yes okay libuyapi leli gama ledlozi leli yeah noma kuline history yes a lot line history kakhulu because ubizo noma ngithi calling akusiyinto oyikhethela yona yeah into engicabanga ukuthi uzalwa nayo from esiswini sika mamakho yeah uvele nje uwe bathini the chosen one yes so ngizokhuluma kahle ngiqalise la iqala khona ukuthi ukuze ngize ngifike ngela nguThehla okay kwenzakale kanjani ngidlule kuphi yeah ijourney yami yonke yeah iqale ngisesikolweni okay I think I was doing grade 4 if not grade 5 okay bengumntwana nje obhabli oyithandela izinto othanda abantu kodwa ke kwashintsha ngabe sengumntwana ofuna ukuyihlalela i1 umntwana ongasadlali umntwana ohlalalele ubona umntwana okhathele hayi endlini babona ukuthi hayi man kukhona okukhona la so ngoba ugogo ozalo mamama ebeyinyanga inyanga enkulu yaziwayo nje hayi wathi lo mntana lo unezimpawu ezaledlozi leli engingafuni ukuthi mina ezami izukulu ziwuthathe lo hambo ngoba ngithi nguthathile mina so kanti manje mase iwele izukulwaneni zami kenzakalani alright hayi kuye ngiye esikolweni ngifike ngiwe ngifeinte kube blank yeah mengene eclassini ngithi ngibheka iboard ngiyabona ayikubhaliwe mele ngibhale ngingasaboni amehla avalekile yeah ngiphathwe ikhanda leli lokuthi angisakhona nokuvula amehlo angisakhona nokuthi ngiliphakamise ngime nanje nangeenyawo hayi babona ke ukuthi lento leseba serious ugogo athini hayi yazini asimenzele nomsebenzi umsebenzi ukuthi sishweleze ledlozi sicele phela ukuthi umntwana usesemncane akaye esikolweni ke okungenani then sizoliphethisela yeah ngempela ugogo awenze lo msebenzi angihlabela inkukhu athenge indwango lezi ebengiziphupha ngiphahlelwe kucelwe kuncengwe ledlozi luckily limamele yazi limamele ngempela idlozi ngifunde ngifike high school grade 8 until matric okay umatric wami ngubhale mangubhala ama results hawo ngifailile kanjani ngizibuza hayibo kanjani hayibo and ubhalile nawe wayozizwa ngibhalile ngazizwa ukuthi hayi man hayi ngibhalile show la ngiyaphuma ngebachelor la ngiyaphuma hayibo hayi ifail ngiphuma ngephepheni hey ngizwe ngathi umhlaba uyangiphelela kodwa ngithazini awuthi ngiregister for ukusupplement
angeke ngize ngigive up just like that. Yes. Ngasapha ama results abuya the very same lawa aphume ngale nkathi ngibhala oqala ngifailile futhi hayibo hayi ngibone ngithi hayi angisazi ke manje kenzakalani hayi ke ngithazini ithi ngiregisterele uJune okay ngizobhala futhi ngizomthola lo matric ngizobhala uyalwa so kulo June kusuku February ugoga thina angeke uzohlale kulonyaka nje uhlala ungayenzi next ulinde ukuthi uyabhala futhi uJune ayikho into oyithandayo mhlambe ongayiyenza than ukuthi uzohlala la ekhaya ungayenzi lutho umele ukubhala ama exam hayi that's when ke ngithi hayi mina ngithanda nursing gogas ngcono ngiyenza nursing hayi ngempela ngienroll ngene esikolweni kube yi-first year nursing unyaka uphele ngibhale ngoJune ngibhale ngoJune hayi abuye ke at least naku sengiphasile all right ngikunesing ngaleso sikhathi akithi okay fine unyaka uphele i-first year yami sengi-enrollela in ukuyenza i-auxiliary which is at that time bekuyi-auxiliary i-second year okay unyaka mawuqala lo wesi-2 we-auxiliary okay ngiye esikolweni ngiye hayi sengiyaqala manje ngiyawopha ngiba nama-period angapheli ama-period lawa ukuthi i-heavy flow like awacontroleki noma ngabe uthi ugqoke ini azophumela eish angisakhona ngesikolweni ngiqala ngiba weak ngiyazibuza ukuthi hayibo kanti kenzakalani ngami na hayi ugoga the yazini uyakhumbula ukuthi sesacela lesasikhathi ukuthi sicela uqeda isikolo usicedile isikolo noma ngabe kube nzima ngoba ngafeyila yebo ukubonisa ukuthi mabathi thina sikhona siyayifuna lento esifunayo uzoyenza ngempela uzoyenza ugoga ngikhumbuza athi hayi mntanami kungcono nje yazi uvele wamkele nami hayi ngiyamkela awuvele nje uthathe le calling yakho ukwazi ukuthi uqede ukwazi ukuthi udlule kulento sibone ukuthi impilo ikuphatheleni hayi ngingafuni uyakholoza ufuna ukuyithatha hayi ngingafuni ngithi hayi angeke mina hayi ngeke ayigoga hayi angeke ngize ngikhona ngizomele ngilokhu ngikhwaza ngizogida nengishayela igugu hayi ngeke ngizohamba ngeenyawo hayi ngeke ngizofaka le ithumani ngibe ready inweleni hayi ngeke hayi fama amabhayi nobuhlala hayi mina hayi ngibaleke ngijoin amakhwaya ke clap and tap ugogo bezothi menza umgidi mina ngihambe namakhwaya angifuni nokuba khona ngoba ngithi manje meyizwa isigubhu izwa yonke lento le iyatriggereka okay izoqala manje nami sengiyazizwa ngisazi understand siyaqubuka ke manje yes angisazi understand so bese ngibaleka lokho hamba ngemakhwayeni hayi athi ngizokuthola khona lapha emakhwayeni la owathandayo bengiyileader ke umculo hayi ngiyacula muhle lamculele hayi awusazi ungiculela ngithi ngiyaleader hayi ivoice iyelele hayibo bagcine bathini ukubona mawuso ngathi bakubiza istrike ekhwayeni ukuthi ngoba noma yipi ingoma wena uyayikhona ngithi ngiyacula ivoice iyelele bathi hayi sekayachoma angithi uyaziwa ngoba uyakwazi ucula banga understand ukuthi kwenzakalani manje excuse mkhulu ukuphazamisa ngesikhathi ungapha emculweni ngapha ekufundeni nesingo usuyekile ukhwithile or uyaqhubeka ngivele ngayeka okay ngivele ngayeka ngoba ngithi ngeke ngagula ngangasazi understand angisakhona ukuthi ngiye esikolweni angisakhona ukuthi ngibhale ama exams so bangitshela ukuthi hayi into yakho ukuthi go and deal nalento abelungu they don't understand they don't know abana knowledge so bathi hayi uyawopha uyawa wenzana iya ekhaya and deal nento yakho and then uzo enroll futhi next year ubuye wenze inursing yakho so ngayeka ke okay fast forward hayi ngiyacula ngisemakhwayeni ivoice ayiphumi hayi ngicine sengingala ngithi ayikho mosinto engizamayo iba right hayi ngiyayeka manje
lapho ke kula ngicala sengiba nephunga angilazi liphuma phi kodwa belikhona ngizizwa nami nawu uzizwa nje ukuthi hey ngizizwa kodwa angazi ngoba uyazi ukuthi uzwe lephunga uqeda ukuphume ebhavini uqeda ukugeza kodwa ngiyalizwa ngithi man ufaka ama perfume ibreak yafana yes and I'll understand ukuthi liphuma phi uzofuna ukwazi ukuthi ikhwapha kukuphi I'll understand but uyalizwa lephunga elibi yabona manje angisakhona ukuya ebantwini okay sengihlala ngizivalele sengimnyama hey iskin sami bengathi ngicrocodile or inyoka ngimnyama ngiphila off Nkosi yami ngimubi mengizibheka esipilini ngingaziboni ukuthi yimi hayi kube nelanga ke sise emletsani noma mama manje mawubheka mkhulu leli iphunga leli babelizwane aba mawu recognize babelizwa nabanye abantu or lalizwa kuphela bebelizwa nabanye abantu bebelizwa ngoba that's why bengasakhona ukuthi ngiye ebantwini because ukubona ukuthi mawufika nje uhlala noma bese nalento yokunyanya yabona abantu bakunyanya ubone nje ukuthi uyabadina man udina abantu so ngidecide ukuthi hayi man yazini ethi ngihlalele ekhaya ngike ngibone ukuthi kahle kahle kenzakalani so sengimnyama ngimubi ngingathi ngicrocodile noma ngibheke esipilini angisayiboni bafana basakushiyela manje nix kube nelanga ke ngumama mami ke ayi ngiyomvakashela ngithi hayi mama ngizolala la ekhaya namhlanje athi hayi okay fine angike Orlando lelo langa lelo azangilali bengathi angazi noma ngizothi iphupho or ivision or but it was happening right here ngisemathuneni kunalomkhulu lo ome lapha mkwami faka idrops nejazi uphethe idondolo uthi angithi awumamili wena kula uzogcina khona angibonisa ithuna elivuliwe so yiko ngithi angazi ukuthi it was a dream or a vision but it was real it was real because ngithe mengithi ngifuna ukumemeza ngithi ngifuna ukuphuma ekamereni ngifuna usizo angikhonanga akumemezeki ayiphumi voice akumemezeki akumuveki ngisuke embedeni ngaze ngawa phansi ukuthi ngifuna ukuzama ukukhola ukuthi ngiyofuna usizo ukuthi understand kuyenzakalani nangilomkhulumile nalithuna la angikhona ukwenza lutho up until yena zathi yabona mongayenzi into esifuna ukuthi uyenze kula uzophelela khona la afulathele kula ngikwazi ukukhululeka kula ngikwazi sengiyamemeza ngiyascreama ngiyakhala umzimba sengiyagijima ngiyovusa umama ukuthi hayibo hayi naku ngibona into eso umama athi hayi mntanami sekuyisikhathi awungayiphikisi sekuyisikhathi ukuthi uyithathe lento ne akekho ngijelile ngekho ngibuzile ngavuka ekseni thatha ibag ngapaka impahla ngathi ngiye Orlando kugogo mama athi ngamampela wena ngithi ayisengikhathele ngiphila lempilo hayi ngikhathele kwaba ukuthi ke ngiyahamba ngeOrlando ngifika kugogo athi hayi mase kuyisikhathi wena kuwozitshelayo hayi akunankinga mntanami ngikhona kuyo yonke into all the journey anything ngikhona kwabe ke uqala kwami ke ijourney ke ukungena ephehlweni yes othi ngiqondela ugogo lo uya kuye ugogo kanjani umama kamama yes uyena futhi okufundisile kunjani wonke nendumbeni yakhe yes uyena ugobela wami uyena wangithwasisa umthola kanjani yini le yakwenza ukuthi uzufike kuye ori bakubonisa yena ngoba angithi manje ubizo wona mkhulu ngiye ngizwe anginayisho kakhulu ngiye ngizwe kuthiwa abanye ugobela wakhe umuntu umfikela ngephupho abanye kube umcabango abanye kube isithombe sokuthi ugqoka into enjani uthi uyahlangana naye lo muntu kanti uyabona so ngingakho ngifuna ukuthola umnyumbo ngempela kwakhona ukuthi why decide ngokuthi wavuka wayagogo wena why decide ukuthi uyakuye noma kwaba nezimpawu ngifuna ukuthola ukuthi wamthola kanjani wena wakho ugobela kwaba nezimpawu ngiba namaphupho ngibengizophupha ngifake indwangu thizeni mhlawumbe indwangu yamanzi yomndawo injeti ngihamba nalogogo lo sihamba phezulu kwamanzi
Mangembheka logogo lo ngithi manje ugogo mos ugogo wami lo umama kaMama. Hayi liphela iphupho. Ngiphuphe futhi sisentabeni. Siya ngathi sigubha imithi. Okay. Uyangibonisa ukuthi kubha la kunomuthi osola. Ngigubhe vele. Ngiuthole lo muthi. Asho ukuthi lo muthi lo wenza 1 2 3 4 5. Okay. So I think into eyayenza nakhona ukuthi kube ne connection between idlozi lakhe nedlozi namadlozi angiphethe. Okay. Ukuthi kwamele akhuliswe uye. Yeah. Angithi manje mawugobela uyi guidance kulegend. Okay. Uguide ama spirits, uguide umuntu lo osuke eze azothwasa. So impawu uba nazo which is amaphupho njoba uye wa mention before uthi amaphupho ama vision umcabango. Yes, idlozi vele liza kanjalo. Kufana novalo. Uvalo nalo liyasho uyazi ukuthi njengoba ngihleli nawe kanje lingishaye manje lungishaye uvalo ngizibuza ukuthi hayibo uvalo la ngishaya kangaka lubuyapi kanti khona into eyenza ukuthi ngize ngihlale la ngihlangane nawe namhlanje ingangabonakala ikusasa noma ingayenzeki ikusasa kodwa ingayenzeka phambili ugcine sesihlangana futhi ngezinye izimo uyangithola. So that's the whole reason why I went ekhaya ukuyothwasiswa ugogo. Okay. Yes. Okay. So uyeke ugobela wami wangitrainer ephehlweni yazi nawo konke angeke ngithi ngiyasola noma ini konke ungenzelile. Okay. Wangifundisa. Ngila ngikhona namhlanje ngenxa yakhe. Ngezifundiso zakhe ahlala ngitshela athi yazi mntanami mawukulo hambo kwamele nje uvale la emlonyeni uvule la uzoba right. Okay. Ungazitshela ukuthi wazi kakhulu no uyofunda uzoyofa kulolu hambo ngoba njoba ngokufake kanje esigodlweni uwena futhi ongangitshela ungibonise into entsha naye akangayazi nami engayazi ebehlala angitshela lokho. So kulo hambo lethu lolu hayi uyofunda uzoyofa ingakho nethi uphondolani lobunyanga bugcwala ngenginezo bese lisho nje. Yes iqiniso lelo iqiniso kakhulu. Okay. Iqiniso because ungathwasa boma 1980 mina engithwasela 2010 ngakwazi ukuthi ngithi gogo noma mkhulu cha mawubona isimo esinje hayi mengakusebenzeli lokho bekomele uthathe kanje na kanje uhlanganise kanje wenze kanje uthola ukuthi uyabona naye ukuthi hayi naku Mosi iyasebenza lento akhuluma ngayo. So yiko ngithi akumelanga unyatse. Inkinga yethu ukunyatsa futhi kakhulu kahle. Yes. Umuntu akunyatse kakhulu thina lapha isinje bathi I love ama makeup namazipho yini into azongibhula yona into esihlale siyithola kodwa ke njoba ngishilo ukuthi ama spirits they guide you. I-instinct uvalo yilona ozokutshela ukuthi la ngisendaweni right noma ufika endaweni uyezwa ukuthi hayi man la ngi right noma ufika uyezwa ukuthi la angikho right. Uvalo nje lisemntwini whether uyinyanga noma usiyinyanga uvalo nje lisemntwini yiyo lesithini idlozi lalela uvalo lalela instinct ngoba angeke uvele nje ube nento ukuthi hayi la angathi akukho right kodwa ku right ngeke so so bathi ayinuki ngoswa ngenyama exactly. So yilona leli dlozi that's why namanje sikwazi ukuthi sikwazi ukubona umuntu ehleli lapha ukuthi ngingakavuli namathambo ngingakashaya isikhwama ngingakayenzi lutho usahleli lapha ya sengwazile uma udonsile ukuthi unenkinga kanje na kanje ihambisana nalo ihambisana nalo uvalo yiko ngisho ngithi whether uthwasile awuthwasanga umuntu nje i-instinct yiyo le ekhulumayo. Yes. Manje laphana emuva laphana mkhulu ngesikhathi ufika kugogo ezokufundisa ke ukuthwasa esigodleni sakhe unani bangaka amathwasa laphana noma kokuwe nje uqala? Ugogo ebethwasisile ugogo njoba ngishilo ngathi uyaziwa kakhulu
ebethwasisile angazi noma ngizothi ngowesingakhi kodwa the time thina sithwasa sasu3 Okay. sasu3 singamantombazana sodwa and then after thina and before thina kube nama group boma 7-9 ugogo bethwasisa kanjalo Okay. kuthi hayi bo 7-9 3 ngesinye isikhathi abe 1 ngoba kukhona idlozi elikhethayo kakhulu idlozi elibuye ebukhosini kakhulu linokuyikhetha lingafuni ukuba nomunye umuntu akhona amathwasa ukuthi abe 1 azayoqeda Azoqeda. yes Okay. yeah Manje abekhona ngeke ngizokuthiwa futhi badoda. Ngeke ngizokuthiwa abanye bayabaleka entwaseni. Uyakwazi lokho mkhulu? enjalo Basebalizwa yini? bakhona ngizothini ziningi ama reasons ukuthi kufikelela lapho ukhona ngizoba nje straightforward mkhulu Yeah, singasabulutho. kukhona umuntu ofika ephehlweni ngoba ebone umngani ukuthi usephehlweni Okay. mase kumele yenze izinto lapha yana mase kumele akhwazi idlozi lifike limlekelele kuneyimfihlo edlozini uyafihlelwa uma uyithwasa mele unukele mele wenzeni uthola ukuthi angithi wena azange akusubizo lwakho ulandele akusakhonakala manje ku blank awazi next Hey madoda. kukhona ukuthi umuntu aye ephehlweni ngoba sekagaqa ugobela qaqela ugobelo isigantsotho awubhekile ukuthi hayi lapha ya yes Uthola indoda la. uthola indoda angene ephehlweni ayenze yonke into procedure yonke into kodwa ngeke I know ukuthi angeke uzudle intwaso leyo angeke lizokuchitha angithi uzobona ukuthi akanginaki leyo izele awuyitholi Yebo. uzohamba ukhona ongena ngama expectations ngokuthi ugobela uyaziwa that's the first comment ugobela uyaziwa nami mengizothwasa kuye ngizowaziwa kanti umuntu nomuntu unohambo lwakhe umuntu nomuntu unobizo lwakhe so angeke uthole iexposure mhlambe lo ugobela wakho nayo so ubona kahle ukuthi la ayicha akulungi so ubona ukuthi uhambe bese yashiya kanti vele beze ngenhloso kahle exactly baningi abantu ababalekayo mkhulu abeze njoba ngokubalela inhloso lezi engikubalela zona ukuthi abantu they come ngama expectations ngokuthi ulandele le something kanti abazi ukuthi ukuze uzuzuqede ingulo angeke uzovele uchoose ngivuke ekseni kusasa ngithi hayi ngiyothwasa no usuke ihlukumezile isuke lengulo le uyizwile ukuthi cha it's enough that's why uzokwazi ukuthi uthwase uhlale ephehlweni uzuqede kusho ukuthi mkhulu wena waba nenhlanhla ngoba omunye uthi mina yazi ngahamba ogobela cishe baze baba bathathu kodwa ngingamtholi weqiniso omunye wesefuna nokungithwebulela inhlanhla yami athatha amandla ami izinto ezenzakalayo vete lezo ngoba ngibuka inhlanhla mawuthi wena wavele nje ngoba nogobela oyedwa from the start namanje futhi uthi uyambonga kazange futhi akubhayizisa yes ngibe nenhlanhla kakhulu because yes izinto ezenzakalayo lezo ukuthi ungene kugobela oqala njobabo ithi ngibuyele emuva kancane mkhulu ukuthi bongibuza ukuthi ukuze uzofike kulo gobela uboniswe ngani ukuthi uye kuye so from the first place ozofika kuyona mongazange uboniswe angeke uzuqede lapho okay idlozi yilo phela elikhethelayo idlozi yile likhethelayo ungawahamba vela i5 amaphehlo ungene la uphume la ungene la uphume la mekungasiyo indawo la idlozi lakho lithi mina kula ngizokhula khona ngizinze angeke uzuqede kuzoba nenkinga nje la yes kuzoba nenkinga idlozi yile likhethelayo kuzoba nenkinga mkhulu yiko usho ukuthi uzohlangana nomuntu abone ukuthi hey khona lo anakho lo isengokuthathe uzofika komunye uthi wena uyothwasa idlozi ufuna ukuphothula akufake kwezinye uhlangabezane nezinye nje ezinzima ubone kahle ukuthi hayi cha le akusiyo le hayi angiyazi kukhona ukuthi mkhulu ufike
emntwini ngizenza nje example kancane ukuthi ufika emntwini so wazi kakhulu wena inkinga esihlangabezana nayo leyo Okay. so wazi kakhulu wena ngithi so ubuya kulamaphehlo lawo ubuya ungene la waphuma ungena so wazi kakhulu so uzofundisa mina ukuthi igobongo lithakwa kanjani igobongo lidliwa kanjani Awu kodwa ubuya ngaphandle. yes inkinga yiyo leyo enye futhi yenza ukuthi Yeah. uthwasana ahambe ngoba uzomtshela ukuthi hayibo uhlulekile wena kula Wi-Fi ufika la so uzofundisa mina Hey. kanti kahlahle ubani ugobela ubani ethwasana la ngoba indumba yami isigodlo esami Yawona madoda iziyakhala la. isigodlo esami and then wena uzongifundisa ukuthi before ngithela amathambo ngithela isnafe kanjani Efika nje. or ngishisa impepho kanjani sihlangabezana nako mkhulu into eyenza ukuthi umuntu agcina athi hayi akangenzelanga kahle hayi uzitshela ukuthi wazi kakhulu yizi izinto ezikanjalo kuuye Ofika nemithetho emisha. ofika nemithetho yakhe umtshela ukuthi ekhehla la akufakwa ibhuruku alifake ngaphansi umthothi ngithe ibhuruku alifakwa ngithe impahla eminyama mawuse esigodlweni ayifakwa hayi uzoyifaka bese kuthi hayi la ngiphuma khona besizenza angacabanga ukuthi la phuma khona nala akusafani Kuhlukile phela. kuhlukile so yabona ukuthi umuntu onjalo sekeza ngama angazi ukuthi ngibeke kanjani ngokuthi uyazi angeke Wazi atshele kakhulu yena. yes so uzoqeda kanjani umuntu onjalo Ngeke ngoba uzomdlisa intwaso besathi awumdlisanga kahle ungazi ukuthi uyaze laphi intwaso yizi izinto esihlangabezana nazo lezo kanti phela lana kufuneka intobeke uthobe ngoba kufana nasesikoleni nje Exactly. ulandele uthisha ukuthi uthini. exactly kwamele nje uthobe that's why bathi uvale la uvula amehlo uvula indlebe shaya idolo phansi isandla phezulu kwesinye ugobisa ikhanda at all times noma bathi so uthwasile uqedile emkhulu ugobela unezingane zakho bayi50 la kodwa inyanga yakho eyakuthwesa ikhambe ekhanda kwamele uhlale ngaso sonke isikhathi uthoba angeke uzuzilinganise nayo Yebo. inkinga yethu nayo iyo leyo ukuthi sifuna ukuzilinganisa nogobela Kanti uhlala ungingane kuwe. kanti uyohlala uyingane and ungazitshela ukuthi wena wazi kakhulu owuzitshela ukuthi ugobela wakho angeke azakutshela kanjani angeke azakutshela afike kwaba uyoqala la okuphehlelayo lapha bowazi ngani ukuthi kunani lapha kunani mose uthi wena wazi kakhulu ukudlula ugobela wakho inkinga yethu thina abantu abelaphi bendabuko isuka lapho mkhulu Manje lana mkhulu ngikubona ugqokile lana impahla zakhe ezinhle zizeyibhalwe angazi noma igama lakho kodwa nje kufanelekile kuyabona ukuthi ezakho une company ninganti. impahla lezi ngizigqokile mkhulu impahla zempande Okay. angazi noma soke wazwela ukuthi umuntu athi ngiphuma empandeni kanje Impandeni kabani yes kabani. so mina nguthehla nje insizwa kaMalebu ngizalwa uMatsimela Okay. insizwa kaPheme Okay. ugogo lo ugobela wami Okay. sithwase kaMajoye Ndabezitha umthunzi omuhle impande la ugogo ayithola nathi sadluliselwa yona nathi sidlulisela abanye so siyimpande sine uniform iyo le engiyifakile namhlanje Yeah. representa impande Yeah, khona neslogan lesi. yes sithi uMatsimela's clan Okay. mesithi uMatsimela's clan esho ukuthi umntana ozelwe kaMajoye Ndabezitha angithi uyazi mkhulu ukuthi isihlahla mawusitshala siba nama roots Yep. bese siyanaba Yep. so siphuma sithwase empandeni kaMajoye Ndabezitha umthunzi omuhle kwaba neMatsimela's clan abantwana bakaMatsimela kuphela Yeah, baphuma ngaphansi kwalokho njalo. kaMajoye Amajones. Ndabezitha Yeah. yes so le uniform Okay. empande Nonke niqoka kanje kanje. sonke siqoka kanje Okay. akuningi ilamba ama jackets yini kuningi
yes Achazile. yeah so yiyo leke ukuthi mase representa noma mele siye endaweni ezikanje mele saziwe ukuthi siphumaphi imvelaphi yethu iphumaphi that's why today ngibona ukuthi it's fit ukuthi ngifake i-uniform yembandi yes So manje ilokhujana bathini idlozi lakho elakufikela lesela kunika asikisi sela kunika umkhonyana mkhulu noma usacinga cinga. Well, yazine ngitshele mkhulu kuba nzima mawuthole abantu abadala abawo amakhehla Okay. kuba nzima angifuni ukutshela manje Akulula. akulungi ungahlala nomuntu 5 6 years 10 years uthi uyamazi ajike Oy. yazi ajikele nje akujikele so la wena so relax khona comfortable ukuthi hayi nginomuntu akula ahamba khona so namanje mkhulu cha namanje nje hayi there's no luck there's no luck Awuphephisa mkhulu because there's no luck bengisasho ngithi mele ngene manje ngihlale phansi nalomkhulu Thehla ngibe ne1-on-1 naye angeke angeke siyaguga siyakhula mkhulu ngoba wena usuyamfuna nawe phela nawe manje uqondile bekhona phela umuntu nomuntu kumele abe nomlingani wakhe so isifiso sokuthi ngibe nomlingani wami sibambisane sikhulisa abantwana so mina hayi abafikayo nje banginika abantwana bese bayahamba bakithi ayizakanga lezi insizwa lezi bakithi yeah but ke hayi kunzima nje kakhulu mkhulu ngoba uphethe nje amakhehla kuba inhlanhla yazi umuntu othi othi uphethe amakhehla bese athola umaqondana hayi kuba inhlanhla kakhulu but kuba nzima kodwa hayi nginethemba lokuthi hayi useza ukhona ngelinye ilanga lolu yeah la esimeni sempilo yakho mkhulu njengamanje ngiyacabanga ukuthi kunempilo yakho yedlozi bese kuba ne-personal life yakho futhi asikisi njengani balaphi bendabuko kanje ngizoqondisa kuwe nje mkhulu umbuzo kakhulu ngeke ngilo ngithi obani nobani futhi ngeke ngithi khulumela abanye abantu njengawe nje kuyenzeka ukuthi mkhulu uthi we ngaze ngabuza nje nazi like uthi we usumuntu ozitholakala ebumnandini enjabulweni engicabanga ukuthi personal life yakho noma wena ubambekile nje ukuthi awusayi lapho ungenzela ngoba mkhulu lento mina ngoba uyixoxa ngiyathuka namanje ngiyazi ukuthi cha kunzima ngempela la and akukho lula ngempela ngendlela osungicazele ngayo kodwa ngifuna ukujula ngazi ukuthi wena yikho impilo oyenzayo ke ecishe ifane nethu inormal life eceleni noma mawula kufana ukuthi ulisotsha nje uhlala esigangeni ubuyele ekhaya akuzeze ezinye izinto ezizwa ezinye ingane kuhamba kanjani kanti la kini mkhulu mkhulu i-personal life yebo sinayo singikhulumele mina ne nginayo ngoba bazokuthuka la kubakhona nginayo i-personal life ngiyawuhamba umjive ngiyazihamba indawo ezokujabulisa umuntu ngifike lapho ngibe yimi ngifakele nje amawivu wami ngifakele uthi ngise swimming ngiyayifaka nje kahle ibikini mkhulu okay ngoba angithi manje akusahlangane nedlozi sekuyimi manje udimakatho okay so ngiyayifaka ibikini ngiyahamba umjivo ngiyaphuza yes okay okuyenzeka lento ukuthi nje uphile ngapha uphinde uphile ngapha yes ngoba phela ngithi abanye bayanjaja bathi niyathi la ngi-understand lenza nanda niyajajana unokubona kuma comment bethi uphuza kanjani sangoma hayi bo mina ngi-understand ukuthi ku wrong akukho wrong mkhulu akukho wrong because of impilo I mean singabantu siyinyama siphile emhlabeni idlozi phela ngithi lisembethe nje idlozi amadlozi noma ngithi amadlozi obogogo nabomkhulu basembethe baphila phakathi kithi ngemizimba yethu so thina esila emhlabeni senze njani singaphili yiko basho ukuthi nina piercing ninamathathu yebo umzimba wami ngiyaphila umzimba wami kanti inkingi ikuphi yebo siyajajana mkhulu kakhulu kuyajajana kakhulu and kuba buhlungu because of igcina futhi lento le is affects emotionally because of
especially ku youth labantwana laba abancane manje abathwasayo mkhulu kunzima kakhulu because naseykolweni nakuphi sekuba nebullying bayababhulisha and stuff. It's a very serious matter mkhulu lento le because angeke ungaphila impilo yakho just because of uthathe ikhwama zabogogo nabomkhulu. Kunesikhathi sakhona. Yeah. Kufana nento ukuthi ngizoya emjaveni ngifake ubuhlalo bami neemfiso zami namabhayi wami noma imvunulo cha angeke ngoba ngithi ngisuke ngiya emaphabini ngiya kanjani nemvunulo na everything. So mele ubakwazi nabo ukudifferentiate ukuthi no umkhulu uThehla mase kasemsebenzini wakhe hayi siyambona la ugqokile uphelele hayi ngapha uyasebenza ke manje uyasebenza nje manje ngapha hayi sekuyimpilo yakhe. Bazongibona ngiyiphethele ibhiya yami hawu uyaphuza hawu kanjani ngumuntu nami ngiphila emhlabeni kwanele nathi sizijabulise mkhulu at some point we need to sijabulise. Bazobuza uthi hawu badla ama prawns badla fish badla ama oysters yebo siyazidla yebo because it's only a period of time la usesigodlweni khona whereby bakutshela ukuthi no umthetho uthi unamadlozi omandawo angeke ulokudla ama seafood udla ini uyayibona mkhulu. Now uyabona nawe ezinye izinto ilogic now ungathwasanga kumele usebenzise ingqondo ukuthi hawu okay makukunje mase uzothi thina bangivula ikhanda nesifuba ethakazelweni sithi bangivula ikhanda nesifuba uzozidla kanjani ikhanda nesifuba zenkukhu noma ikhanda lesifuba zembuzi uzidla kanjani uthi siyakuvula zona then when uyazidla. So it's only that period of time whereby some of the things you are not allowed to do like ucansi you can't mose esigodlweni mose ephehlweni you can't but mase ucedile uphothulile uphumile ephehlweni nomsamo wakho unempilo you can do ungayiphilela. Angithi manje sikhule sazi ukuthi ngokolwazi leni mkhulu kuthiwa nina njengoba nje umlaphi wendabuko kanje uma uzothola mina nje ngoba ngoxolana umfo wambatha nje kanje ngithandane nawe kuzomela ngiqale manje ngiphahle mase ucansini noma ziyakhala nje kanoma well ngokwazi kwami abantu sebasuke nje bathatha advantage mkhulu abanye ukuthi mengizofika ngihlangana nayo sengithi hayi kumele uthenge straight segordons ne straight sun sophahla ngazi kahle ukuthi uma ufulathela ngisala ngiyaziphuza cha into engiyaziyo mkhulu ukuthi ngathi thina abalaphi bendabuko yes njengoba ngiphethe amakhehla kuzomela at some point vele ngi-introduce sizoyibiza kanjalo ngi-introduce to amadlozi abogogo nabomkhulu abangiphethe. Okay ngiyaxolisa kancane ngizokunika futhi uqhubeke lapho mkhulu sihlangane phela fanele ucabangele ilungelo lami nami ungayicabangeli wena kuphela uzongi-introduce kwabakini hayi kwabakithi nami ngiwakithi nawe ungwakini ngithola namhlanje mkhulu manje phela nginomuntu phela endlini mhlawumbe kunoma wengane kodwa manje ngifuna ukuthi siheve mina nawe uyabona noma phela ngizogropa ngithi ngiyakuthanda kodwa kuthiwa bengikhalela so manje noma na ubona ukuthi cha la hit and run kumele ukuthi uzongi-introduce na futhi straight cha u-introduce umuntu mkhulu osophilisana naye njengoba ngisho ukuthi 5 years 3 years obonayo yazi khona obonayo ukuthi hayi la ngithole indoda emadodeni kula uzokhona ukuthi umtshele ukuthi kuzomela manje ngazise umkhulu Thehla. So kulo 3 years lo yes akuna next nisathandana anilala niheva nenze lutho ngaphambi ukuthi umintroduce niyaheva nje mkhulu niyaphila as a normal ungakam-introduce yes niyaphila as a normal person bathi kumele si-introduce eqala besiphahlelwe before siheve bakuthethe lokho angikwazi mkhulu ayikho nje lonto lokho angikwazi yiko ngisho ngithi ngizokutshela ngithi thenga straight uthenga isnave lapha mengiceda ukukuphahlela lapha mawuphuma ngiyasiphuza sengisuke sengiyagroba kahle yeah ngiyagroba lento ine procedure mkhulu
okuyenzwa ngayo. There's a procedure Mayisi serious. Mayisi serious. Nathi sazi kanjalo. Yes, there's a procedure. Mayisi serious kakhulukazi futhi mase kunomntwana mhlambe phakathi. That's when kumele introduceane. Kushuthi like uzothini ukwazisa idlozi lalomkhulu ngazi usuthehla umkhulu lokuthi hey mkhulu sekuno umkhulu la ungamangali because now phela intimacy si exchange ama souls and manje mase exchange ama souls kanje idlozi lona lisalaphi because manje uyabona ukuthi uba attached kimi ngibe attached kuwe wena ongathwasanga onga yenza umuntu nje normal akusinkinga kodwa kimi kwamele ngitshele uthehla ukuthi mkhulu sekunomkhulu Jola ngoba inkunzi impila ihlala esibhedlela yes sekunomkhulu Jola ungamangali mombona ku territory yakho uhlale wazi ukuthi hayi umuntu umlingani wami umuntu engiphilisana naye ukavoida ini because kuba nama fights mkhulu kuvele nje ukuqubuke nje ama fights uqubuke uthando nalo liphele ngesinye isikhathi kuvele nje yes because of ikhehla leliba nesikhwele ungibone nje siyazi ungibheke nje ubone nje usisi wami awusesizithandwa sami iba njalo and ibabhlungu mkhulu ibabhlungu angifuni ukukutshela manga I'm talking from experience ebabhlungu kwakufica ngani lento enkhuluma yes hawu mkhulu wanti enkhuluma ngento hey shukahlahle kumele ngiyothi talking from experience kubhlungu mkhulu because when I so invest a lot in the relationship and then kuvele nje kushabalala kanjani mobuyele emuva bathi hey kunale khehla phela linesikhwele kabi alifuni ngomuntu walo umuntu walo iproperty yakhe phela so alifuni ngoba limangela ukuthi lo mfana lo engene ephuma la endaweni esibayeni sami ubani so uthola ukuthi sekulate phela ngaleso sikhathi angeke ngisambize ngithi hey buya phela kumele senze kanje sekulate suke sekahambile ujuba wayemkhutha phambili so vele mkhulu lokho kukhona ukuthi kwamele uintroduce umuntu kodwa also uphilisane naye eseni build something also esin invest a lot kuyo kini no2 not nje ufika kimi namhlanje sengitshela ngimphahla right uyamintroduce hayi cha lokho mkhulu yiko ngibuyele entweni ukuthi nathi singabantu siyaphila yeah yes izathu ukuthi ngixele kulombuzo mkhulu ukuthi la i-interview le and i-open interview ayinamgomo nembandela yami ayekho ozongishaya futhi and ngapha kwi-interview kunabantu othi ngoba ukhuluma nje kunabantu abalaphekayo kunabantu abathikayo from your point understand how much uyabheka mkhulu ngempela le ndaba yeni ijulile and ibhlungu abafowethu banisaba ukunishela ngoba imithetho kathi sazi ukuthi imithetho mningi before but yazi abantu banamanga bathi hayi abantu banamanga yazi bathi njalo nje ebusuku makuthi usuzo sinkozweni yasebusuku kumele nje ngiphahle isikhandlela ngicele njalo nobusuku it's a lie abantu banamanga bathi it's a lie mkhulu cha no ayikho mina nje ayikho kusho mina ayikho it's lies amanga abantu basuke bafuna ukuniqola nje mkhulu abakumele ukhiphe 1000 rand abathi yebo mkhulu bathi abanye imbuzi kumele ukhiphe imbuzi ngaphambi ukuthi ulale naye ufika nje uyayibona nenyanga athi ufuna imbuzi uyayibona ke hayi kanti kunjani la kanjani angithi usuphothulula ucedile you go back to your life like you go back to your life be a normal person uhluka uyakwazi manje ukuhlukanisa ukuthi okay la manje i-social and personal life yami mangingale ngingale mangingapha ngingapha yes I think abantu nabo mele ba understand lokho bazifundise ngathi thina abalaphi bendabuko because people don't have knowledge kakhulu abantu they just assume and bathatha decision ukuthi okay this is that bangafunanga ukwazi phambili ukuthi information ukuthi okay ukuze kube so kenzakala so ukuze kube so kenzakala so
Yeah. Yes. Ngiyakuzwa mkhulu uyathinta laphana endabeni yengane zesikole ezisekoleni ezingene ubizo ezifundayo. Ngiyajabula mkhulu ukuthi uhambele phambili kuloko uzwelane nabo umhlumba lokho. Ngifuna ukuthi uqinisekise futhi ube nani udlulise nje imizwa yakho kakhulu lapho. Ngiyacela ukuthi ujule ukuthi mhlambe ungamotivate uthini lapho kakhulukazi ukuthi uqoqumezele nemizwa yakho nje ongayidlulisa kuloko mkhulu ngoba ingane ngempela le ndaba iserious kumele siyibheke. Yeah. Yes, mkhulu le ndaba iserious. Iserious kakhulu because there's abantwana abagcine futhi bathathe impilo zabo. Ngenxa ye bullying abayitholayo ezikolweni and the community at large. Yeah. And number 1 bazoqala bathi sekuthwasa abantwana abancane. They don't understand. Angeke umzali noma umntwana ayichuzele ukuthatha lo hambo lolunzima kanje just for fun. Yeah. Kusho khona ukuthi kukhona okumhluphayo. And in order for ukuthi impilo yakhe ibe bright, abe ne future e bright, obviously mele adlule kulesimo lesi. So ngathi abantu mkhulu bangaba nozwelo. Yeah. Bangaba nozwelo and bazifundisa ukuba ne-understanding. Yes. Ngalo hambo lolu. Siseke abantwana, support. Sengikhulumela ku community mkhulu. Because nakhona yiyo inkinga leyo. Ukuthi bazombheka ukuthi hawu uma ekhoneni udle ice. Umntwana at the end of the day. Umntwana at the end of the day. Makazongena esigodlweni yes kulazo khona ukuthi afocus ayenze izinto ekumele azenze kodwa uzomgada mayephuma esikolweni ukuthi hawu uma nabangane ekhoneni udle ice. How udlala ibhathi. Yes umntwana kwamele naye anikwe leso sigaba sakhe sobuntwana makase esikolweni umntwana uyilena. So whatever enziwa esikolweni mekuthiwa kuyagijima mekuthiwa ama athletics and stuff but wena ngeke uze uparticipate because of wenza into uyathwasa. No, it's things ezenzakalayo mkhulu. Umntwana mekuthiwa kune ama concert maybe ufuna ukucula noma ukujive noma wenzani but no bambekele eceleni ukuthi no angeke uze uparticipate because wena ukulo hambo lapho ubone ecwaseka manje umntwana lim affecta kanjani uhambo lolu affecta kanjani esikolweni because uyeza esikolweni uyabhala uwenza everything that ekumele ayenze esikolweni. So how does idlozi and initiation yakhe at that time im affect esikolweni? So I think we need to vele sibheke lento le. And as abalaphi bendabuko ngathanda ukuthi sibhekisise and kube nendlela eyokuthi sikwazi ukugwema zonke lezi zinto ezenzakalayo because abantwana bayazibulala mkhulu. Yes. Abantwana uthole mayaqeda ukuthwasa akasafuni next ehlangane nendumba o imigidi noma ubunyanga because of abuyela kuphi kule trauma le abuya kuyo ahlukumezekile ukuthi hey lento le yaze yangihlukumeza ene kanti no akumelanga ukuthi alahle. So but we see those things. Umntana athi hey ngicedile ngithwasile mina angisafuni next. Kanti uthola ukuthi yena ke ipath yakhe yiyo le. Mela agxile la ngoba uzozitshela ngifuna ukuba udoctor. Angeke azayo medical school. I-medical school yile ndumba yakhe le amadlozi amnike yona ukuthi aphilise abantu. Yes mkhulu. Cha siyabonga mkhulu wayishaba wayihlaba esikhonkosini ngoba vele lento ijulile kumele siyithinte ngoba uyabona ukuthi i-generation iyakhula kule ndima le yobunyanga. So kumele ukuthi abantwana benakekelwe besupport bengajajwa ngoba lento bakhandela itrauma ukuthi begcine bengasithathanga ilokhu njana uhambo lapho. Unzima mphilisi. Siyathokoza kakhulu mkhulu. Ngiyacabanga ukuthi mkhulu sesizogoqa kakhulukazi babukeli be-Ecopo TV namhlanje angithi besihleli nomkhulu Thehla bazwile mkhulu okuningi uzokhulumile. Ngithanda ukuthi senze kanje njengoba mkhulu kuyi-first time mhlawumbe noma kuyisikhathi sokuqala ukuthi ufike bengifuna ukuthi sixoxe ngobuwena kuqala before singene emsebenzini wakho owenzayo ukuthi okay umkhulu manje ukuphi sesitholile umlando wakho ukuthi mkhulu ubuyaphi uphile kanjani yiziphi izinto oyibonile noyifundile kulolu hambo usuyamazi umuntu ukuthi umuntu into enjani. Okay right.
asenze kanjena ke mkhulu. Ngiyanithembisa ababukeli bethu abahle sizombuyisa umkhulu ilapho umkhulu esezosichazela kahle ke ngomsebenzi wakhe ukuthi ke usebenza kanjani. Angeke sikwazi ukuthi sihlanganise yonke lento ngoba izosinika ukuba confused or izosititha ingqondo. Njengamanje mkhulu engingacela ukuthi ngizacela nje ukuthi ubashiyele inamba kwamanje na social media la utholakala khona WhatsApp, TikTok, mawuthi khona Facebook ukuze umuntu okufuna ukuthi akwazi ukuthi alekeleleke ekutheni akulandela akwazi ukuthi akufonele futhi aphinde akulandele. Ningafaka nje ama comment nimfonele umkhulu bese kuthi kulo part 2 esiza nawo iswebhayi lapho ke sesizokhuluma khona ngomsebenzi wakho and uzobukhona bazokubona futhi. Okay mkhulu, ngiyatholakala ke ku WhatsApp. Inamba yami it's 061-8566-902 umkhulu Thehla, and then on TikTok I'm at DMonkey, which is MUNKIE1. Ngiyabonga. Yes, ku TikTok at DEEMUNKIE1. Okay. Yes. So bekufonele mkhulu noma bengafonele WhatsApp kuphela noma? No, you WhatsApp you call anytime. Umlaphi wendabuko awulali. Okay. Yes, awulali. Ne call futhi So you call, you WhatsApp any day, any night nje wena nje. Mawunenkinga uzongithola ngikhona. Asihlangane ku part 2 kamkhulu namhlanje bezoveza ijourney yakhe uhambo lakhe ingqinamba kayibhekile nezinto ezinhle ezimenza ukuthi afunde kulolu hambo lobunyanga njengoba ukhokho vula ke manje esebenza ngokuphelele. Sizobuya no part 2 enihlaleke nolindile umkhulu esezosichazela ukuthi ke iziphi izifayile laphayo uyahlola yonke lonto leyo nje uqinisa imizi uma ukuthi uyayenza konke akasebenza ngakho ilapha akazokusho khona. Wena nje hlala ne Echo Point TV ungasuki usubscribe ulike ucomment. Mkhulu siyabonga kakhulu ukuthi ufike ku Echo Point uzosivashela. Ngiyabonga kakhulu. Siyathembisa futhi usubuyisa siyabonga. Thokoza kakhulu. Thokozani. Bukele Echo Point TV ningakhohlwa ke nje bafowethu simthanda emakhaya. Uxoxa nimthanda kakhulu umhlaba wonke phansi naphezulu. Ningakhohlwa nje ukuthi ni subscribe sikwazi ukuthi i-channel ihambe ifike kuwonke amagumbi amane izifike nasehlobeni zakho. Kanjalo nokukhomenta lapha nizansi nicommente nibuze nemibuzo futhi singakhonanga ukuthi mina nje ngoxolana ngingakhona ukuthi ngifinyela ukuthi ngibuze nikwazi ukuthi nani nibuzele akunankinga ningayilimiti nivulelekile namukelekile. Sengiyaphuma ke mina ababukeli beKho Point TV uxolane kumfana Hambatha ke lona ushada undaba ezithu Sontshikazi Umthiya ushoda uMantinda Sinqamsotidla Madlebana Gotshoza Igcololo uye njalo umthetho yadakho dakhelo ucathi sobonana kwenye episode elandelayo.